when inimet tatamit agon daway nga adapt dito akit in meeting comet dito staff iti BPLO pakairamanan di meeting iti bookkeepers nga ipapakaunak nga hangko kayat ti illegal unlawful ken di tayo madakdakamat iti empleyado iti syudad tilawag tapno isoda iti agproseso iti business permits nalawag met di jay ket so far awan met pay kasi nga findings tayo bayad di pa nagtugaw tayo met kasi ken anyway deto met nga concern no problema ket I think maiwasan to deto yan nga posibilidad na kasi inton no January 2 mai-implement kami datay kabaro nga sistema nga agapot DICT iti panag-renew panag-register iti business we call it ELGU di nga sistema ELGU tema da mga sistema akit online market dingin dito ELGU talaga nga online data hangkang umay dito ite sa business for example mga ramit ti account na iti email na tapos ijay na i-upload digiti requirements iso nga ton check and me digiti in-upload na ito'y kamlag check computer no adda kurang na i-remark mi ijay nga kurang ka di kastoy mabasa nang tumet nata so i-comply na i-upload nanto manen kitain mi no maka-final checking kam to dito yen i-approve ni itayen so di kitay kung na tayo nga kontaken na ATM ka tayo dito akit maiwasan to di yen with this new system ta contactless na ito.